very powerful se di fitile. O ja no sai wa tshwara if o ile ka nakwana ha ne ke bua ne ke na no bohlale ne ke na no to understand hore ke reng. O betswa ke letswalo. A robetswa ke letswalo. O batla nela ka 500 letswalo la mobetsi. Kopa le botsa potso be ke le tlwele. O re ke ntsha ka bonna pokotho efe? O tshaba lo eng ntate? O re ke ntsha ka bonna? Ee pastor. Go re le tswana ha le mo dumele lo eng? E mare ba lo e ba etsa sona ka rona. Ai amara. Ke ntshetsa ka boikokobetso. Modimo ka re a leboha o hlotse ska kwala ska mena matso phamisa matso ke a leboha ntate ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. A re kwaleng he date pebane kutlwe mosadi mong a bua radio a re batho ba tlwaelo mamela I mean se a bua radio a bua Facebook a re batho ba tlwaelo matha ka morao di prophet tsentse di re batla atleya batla banele ke mai bone o e bone ya ntatona a complaina ka hore no bazalwane ba ha ba itse na tshwantse ba tshwantse ba bereke ka thata e seng ba ile nehela ho ba profeta ba ntate Modimo because hard work e ke yone e sebetsang re dutse re tla ka ra dikereke but re batla ho ntsha re batla ho atlisa yeno nna ke dumelana le yona ya hore bazalwane bona ba batla ho sebetsa I fully agree because Bible e re re tlo e bala but ke batla re qete ka yena ke utlile le mosadi e mong a criticize giving Facebook ke go bompalle ene ke mo Kriste John chapter 3 verse 16 ke batla ka phesolo le ya gale John chapter 3 verse 16 hobane modimo o ratile lefatshe hakalo o ratile lefatshe hakalo o bile wa le neya mora wa wona ya tswetsweng a le notsi e balabe hobane modimo o ratile lefatshe hakalo o bile wa le neya mora wa wona ya tswetsweng a le notsi. Ka English ya botho. For God loved the world so much that he gave his only son. Thank you, Jesus. If ntate modimo yana bazalang yena a ila decide go neela ka morra wa hae go nehela if ntate modimo yana decide le go nehela ntate modimo bazalang go paleng Jesus if ntate modimo yana a ila decide go nehela re bo man runa re ka reng monehelo doesn't work. And thank you to Jesus. Where I told the team demand le ka ngwana hae. Le tlo mpotsa dipotso. Nentse re di dipotso se ke lebetse. La opola motho ile a tswala. Modimo a hlonolofatsa motho tshimo ya Eden Genesis chapter 1 verse 26. Modimo a ra re etse motho ka tshwantsho. Le opola batswala ntse le kerekeng. And then modimo mo yetsa aba bless aba fa botshimo ya Eden a etsang relationship ya motho le modimo ila fela ho Genesis chapter 3 man mo Noah ile nya thetsa motho teng la hopola batswala mo Noah ile nya etsang ya thetsa motho teng yaba Noah e roba
e senya the relationship ya motho le ntate modimo. That is why chapter kaportole ke lete yaba Noah e senya relationship ya motho le ntate modimo. The snake ruined the relationship that a human being had with God. Le mames. Then her relationship is qeta ho fela. After the relationship has ended, Chapter 3 verse 23. chapter 3 verse 23 of E re ntate Genesis, modimo a leleka motho tshimo ya Eden. it says God drove out human being in the Garden of Eden. Jwale ke tla ke demonstrate kopa ke demonstrate. I used to demonstrate this. Let me demonstrate it again. Ke Adam, It's Adam, ke Eva, it's Eve, ke ntate modimo. and this one is God. Adam le Eva Adam and Eve, ba ne ba na le relationship le ntate modimo. they had a relationship with God. And because there was a relationship between bona le ntate modimo, And because the relationship was there between them and God, modimo a ba blessa ka tshimo ya Eden. therefore God blessed them with Garden of Eden. A qeta ba blessa ka tshimo ya Eden. After he blessed them with the Garden of Eden, Noah a snake ya tla. came. Remember, Bible e tla o bontsha hore ntate modimo na sa dule tshimo ya Eden. The Bible will show you that God would not reside in the Garden of But Eden. e re ka nako tse ding It says modimo sometime o na ye a theoele tshimo ya God will go to the Garden of Eden a lo kopana le Adam. to visit Adam. Now ke kopa Noah A snake. ya fihla qabanya ntate modimo. I mean ya qabanya Adam le Eva le ntate modimo. It caused a conflict between Adam, Eve, and God. That is how Genesis chapter 3 That is so in Genesis chapter verse 3, 23. verse 23. E re modimo a ba leleka tshimong. It says God drove them out in the Garden of Eden. And o tla bona hore ntho e ke buang ke nnete. And to see that this thing is the truth, Mpalle chapter 3 verse number 8 if I'm not mistaken. Genesis chapter 3 verse number 8. Genesis chapter 3, verse 8. Verse 18. Verse 18. Jwale ba utlwa Jwale ba utlwa ha morena modimo a bua. Jwale ba utlwa ha morena modimo a bua. Ha a ntse a tsamaya A tsamaya ka hara serapa. moyeng o maphodi Eh. wa mantsibuya. Monna le mosadi wa hae ba ipatela morena modimo hara difate tsa serapa. Monna le mosadi wa hae ba etsa jwang? Bua le nna hle bazalwane. Ba ipatela. Ba ipata. That was the time where relationship ya motho le ntate modimo e felang. That was the time a relationship of God and a human being it ended. Verse 23. Verse 23. Yaba morena modimo o montsha serapeng sa Edene hore a yo lema mobung o a ntshitsweng ho ona. A leleka motho A leleka motho. ka botjhabela ho serapa sa Edene a beha dikerubime le sabole e tukang malakabe e tsokotsehang ka nqa tsohle ho lebela tsela e yang sefateng sa bophelo. Verse number 8. Balatebo, yona 23. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the men out, he placed on the east side of the garden cherubim and a flaming sword flashing back and forth. Ntshebeng he. Ntshebeng. Tshetsela kwana nyana. Genesis chapter 1 verse 26. Ere. Genesis Ntate chapter 1 Modimo verse 26. Atli a bopa motho a motona le a motshehadi. God created man, female Chapter and 2, male. I think verse 15 if I'm not mistaken. A etsa tshimo ya Eden if ke 10. Ke sure ke 10. Chapter Aba fa 2 tshimo ya verse Eden. 10. He gave them the Garden of Eden. Chapter 3 Noah ya fihla In chapter 3, the snake came, ya thetsa motho. deceived a human A being. ya mo thetsa fela ke le mamele. It did not just deceive a human being, But it qabantse motho le ntate modimo. but it made a conflict between God and a human being. Na ha ba se ba
ba se ba qabane when they were now in conflict, modimo wa ba leleka God banished them in the Garden of Eden. ke mane mo motho a qalang go futsaneya jwang Number one, that's where poverty of a human because being modimo ba began. lelekile ka ra tshimo ya serapa sa Eden Because God banished them in the Garden of Eden, mane bona ba phela teng where they were living a lavish now life. here's the thing bazalwane Nansi into Satan Satan, banke tlonkwane bona ba tswa kena mahareng a bona banke ba tlose ntate modimo Noah e ba tlositse ntate modimo Satan has removed human beings from verse God. 8 e re Verse 8 when says, modimo a fihla Eden when God arrived in Garden of Eden, a sana relationship le motho he has no relationship with a human motho being. sa laolwa ke Satan A person is being controlled by Satan. number 2 Yes, B. modimo a ba leleka he God banished go them. verse 23 In verse 23, ntshebeng he Dijongeni ke. jole modimo Go kunkulunkulu ga ena motho akana muntu ga a sana motho akana muntu in short ka bokhutswana. now Satan o futse borui ba modimo e ne le motho The wealth of God, it was a human being. Aye. tshimo ya Eden The Garden of e Eden, ne se ya modimo it did not belong o to ne God, etseditse modimo o ne but etseditse motho it belonged to a human being. but ntho eo e neng e le ya modimo e ne le motho But what God owned at that time, particular time frame, it was a each human and being. every creation o modimo a e entseng o e etseditse motho but not for yena Each and every creation that God did, He did it for a human being, not for Himself. example Example, when modimo a qeta go creata diphoofolo after God created animals, o di tlise Adama He brought them to Adam gore Adama di fe mabitso for Adam to name ha them. qetile a di beya taolong ya Adama And He gave control of these animals to dintho tsotlhe Adam. tse modimo a di entseng tshimong ya Edene o di file motho Everything that God did in the Garden of Eden, He gave it to a human sheba being. ke yana ntho e ke e ratang jwang Nansi 20 modimo did not have a relationship le di-animal because tsona e ne le tsa Adama God did not have a relationship with animals because they belong to Adam. when modimo a tla tshimong ya Edene When God ascended o to ne the Garden of iklela Eden, fela nthong e leng o ne iklela mothong He was going straight to a human being. not dinthong tsena Hayi kwezinto Now, zaseGarden of Satan, Eden. Now a Satan, sheba gore modimo seo a nang le sona le seo a se ratang ke motho uSatan wajonga ukuthi into le uNkulunkulu ayithandayo ncamashi ngumuntu. a utswa motho Waba wa umuntu ntate modimo okaNkulunkulu. now ke yona ntate modimo a sana motho no uNkulunkulu akasenawo I will umuntu. say jwale ntate modimo ntho a neng a na le yona jwale ha sana yona o futsaneile lehlakoreng leo The thing that God had, He no longer has it. Now He is poor on that ha side. sana Adama ha sana Eva He does not have Adam nor Eve. ba se ba laolwa ke Satan They are being controlled by Satan. kana Kaini le Abele ke bana ba mang ntshebeng he tlokwane Kaini le Abele tlokwane bashimane ba babedi Come, Cain and Abel. jwale kai ntho Adama le Eva ha ba etsa batho When Adam and Eve conceived, ha ba etsa Kaini le Abele when they conceived Cain and Abel, Kaini le Abele Cain and Abel, le bona ha e sa le ba modimo they no longer belong to God because ba tswalwa kwana ha diabolos because they are born there by the side of the devil. Satan Usatan o utswitse Adama stole Adam a utswa Eva and Eve, ha qetile and after, ha ba tswala no when they give birth, Adama le Eva ba sa tswalla kingdom ya ntate modimo they are not now giving birth in the kingdom of God, empa ba tswalla kingdom ya lefifi but they are being born in the kingdom of darkness. modimo ha sheba a re When God looked, sheba ntate modimo o etsa yang jonga uNkulunkulu wenza, because already because already o na sa creatile Adama o na sa ntse a bopile Adama le Eva oye He created already Adam and Eve, mara jwale ha sana batho but akana mntu ngoku. modimo a re jwale ke tlo thola dintho tse ke di lositseng jwang And God said, how am I going to restore the things that I've lost, e leng motho of which it's a human being? ke mane mo ntate modimo
kulapho ke uNkulunkulu a iketsetsa monehelo wazenzela ngokwakhe umnikelo. a etsa mora He created a son. a iketsetsa monehelo He created an offering for himself. monehelo An o offering tlo lokolang dintho tsane tsa hae that is going to liberate his belongings. tseo satana di utswitseng The things that Satan stole ha from him. baebele e re Now the Bible says, modimo o ratile lefatshe hakalo for so God loved the ha e world, bolele lefatshe lena it does not speak of but this e bolela universe, batho bana but it's addressing this because people. ka nako eo Because kwelo xesha, satana o na nkile motho Satan took a human being le tsohle tse ho lona and everything that belonged to it. na o sheba ntate modimo o etseng Jonga uNkulunkulu wenzani? question number 1 Potso ya why pele, ntate modimo a sa iketse batho ba bang hape why God is not creating or making other people? sheba ntate modimo o etseng Jonga uNkulunkulu wenzani? ntate modimo wa tseba God knows. the only way ya hore a be le batho hape The only way a for thole him batho back to receive his people back kore a nke ngwana mora wa hae is to take his son a nehele ka yena and offer him as an offering. as a sacrifice Jwalo ka sehlabelo. now this time Lento kwelithuba ke, re motho a gutla a person is coming back. ba gutliswa ke They monehelo are being brought back through giving. ke mane jwale Kulapho ke go hlahang bo rona jwale sivelayo ke thina. jwale re hlaha se re le mofuta wa offering e yentsweng pele We are coming now as a type of an offering that was made before or prior. ka mantswe a mang In other le words, rona re le tjena even us as we are, re pholositswe ka baka la offering eo modimo a e entseng ka mang. we are being liberated because of an offering that God created. Emantu. sheba So ntata modimo o tsebile hore God knew the only way tsela ya a fela thole dintho a thole motho for him to receive a ke human re being fela nehele is for him to Now, offer a why sacrifice. satane a sa batle re nehele Why Satan refuses for us to because he give? knows bazalwane Ngokuba uyazi monehelo that o giving restore bophelo ba motho restores the life of a number human 2 being. monehelo o Giving multiply bophelo ba motho brings multiplication in a human being's Modimo life. o God na entse o na na le Adama le Eva had Adam and Eve, Adama le Eva ba ba le Kaini le Abel and Adam and Eve conceived but Cain today and Abel. God today namhlanje. lefatshe lena Here on the se le universe, tletse ka bara le baradi ba ntate modimo there are many sons and daughters of God. bara le baradi ba modimo ba tswa kae Bavela be the sons and daughters ba of tswa God. lentswe ba tswa monehelong They come from a giving that God did. potso ya ka Emandulo. ke ena Here is my if question. modimo If God, le yena a ile a bona gore o molemo ra nehele singobani thina nabantu abasijongeleleyo ba tlo re monelo a o sebetse as God saw the usefulness of giving, and then who are we to undermine and dispute kopa le giving? nkutlwe I don't care bazalwane And Kata, gore baruti ba ja menehelo whether the I pastors are don't care eating your gore giving, banka ditšhelete tsa lona ka botsotsi they are stealing your money. I don't care le nna ba re ke nka ditšhelete tsa lona ka botsotsi I don't care. They are saying that I'm taking your money. giving bazalwane Kodwa it's a umnikelo. principle yeo modimo a e applyileng le yena for yena It's a principle that God applied even for himself. Yeah, modimo iketse o e applyile principle eo God applied that principle to now himself. that is why Google. when o checka buka ya Samuel wa pele chapter 1 When you check the book of 1 Samuel o chapter tlo 1, kopana le mosadi ene ya bitswang Anna you are going to collide with a human being that is yeo called le Hannah, yena of which a herself neng a futsaneile lehlakore la ho ba le motho she was poor from the side of having a human being or conceiving. Anna le yena o Hannah na sena ngwana did not a conceive, sa thole bana not conceive, lehlakore la batho but in the human being Anna o side, na futsaneile Hannah was poor. now e ka re Anna oh It's my like God e Hannah, ka re o ile a study ya modimo he studied gore God, ntate modimo that
God, When you were poor and you did not have people, what is it that you have done? Hey, it was like he started to God. She said, God, there was a time when of which Satan stole them from me. It's like Hannah studied this matter, dissecting on what worked for God. He said, God, in order for her to receive people, he sold the son and gave it as a sacrifice. Hannah says, God, how come if you can give me a son, she was not just saying a child, but at the same time we were saying, God, the same way as you used to offering, give me an offering so that I can liberate my children. And therefore the Bible says, God blessed Hannah with a son called Samuel. Let's not misunderstand this. Hey, when she was given Samuel, God did not give Samuel to Hannah for Hannah to own Samuel. God, he did not give Hannah Samuel for Hannah to brag about. But she was given Samuel, of which it was an offering to use to unlock and liberate her children. And the Bible says, when Samuel was now born, when he was a grown man, uHana wakhumbula ukuthi lengane asiyo yakhe, though she is so dearly to her, asingowayo. Though people are giving me respect because of him, kodwa asingowayo. And therefore the Bible says, wathatha lo mntana wamisa etempileni and said to Eli, I'm that woman that was poor, that did not conceive. Satan actually made me to become a barren. Now, and she said, now I came to offer my sacrifice Samuel. And therefore Eli received the offering. And then we conclude it. After Eli received the offering, the Bible therefore says, chapter 2 verse number 20. Chapter 2 verse 20. It says, Eli, when she blessed Hannah, ukhuluma lamazwi uthi uNkulunkulu nika lo mfazi abantwana because of umnikelo lo aze ngawo apha. And listen, saints, it's shocking, this one that I'm going to utterly say. This one is profound that I'm going to say. The Bible says, uNkulunkulu made Hannah to become a barren. uNkulunkulu because hasibuloi nthor anna ska ba le bana hasibuloi Bible modimo ka setlo una science qeto re anna ha tlo ba le ngwana. God himself made a decision that Hannah, she is not going to conceive. It was not a matter that was made through sorcery for her to be a barren. It was a decision because Bible chose one. It was a decision that God made. The Bible says so. Look what offering did. After Hannah offered a sacrifice of Samuel, the same mudim,
Yena lo nkulunkulu that said Hannah is going to become a barren. God knows that umnikelo into enamandla ngokuba usebenzisile naye. This church does not hear. God decided that Hannah will remain a barren. But after Hannah offered the sacrifice that she made, unlocked the womb that was locked, because God did not have a choice because of an offering that she made. Because mudimu that if he cannot liberate the children of Hannah, then God will be like he is disputing the matter of offering. Christians, listen to Dr. Novin. May I repeat this? Hannah refused for her to conceive. That Hannah will remain barren. To show that even God did not stand against his decision. God had to change the decision through Hannah. Bible chapter 2 verse number 20. The Bible says in chapter 2 verse 20, Hannah conceived 3 sons and 2 daughters. The same God that did not allow this woman to conceive. And forced God to do a miracle for this woman. I have a question. If God have decided that he is not going to unlock the womb of Hannah, but offering and forces God, what kind of a witch that can stop the things of a king? Which that can stop a success of a gift? You do not hear me. Which devil worship? Which colleague that can stop your success? Who can stop the success of a gift? If God that said Hannah cannot conceive, but then in the end she conceived, to release. And God was forced to release the sons and daughters of Hannah. There is no witch, there is no devil worship that can bind the success of a king. There is no witch, no Satanism that can stop the success of a king. Give us stand on your feet. Give us stand on your feet. His enemies on the tail. Come and give. Run. Come quickly, give us. Sesulu bayethe ngonyama kaJuda
Come on, Moshima. Come here, my boy. Moshima Nyane. Come on. Let's get the pastor sound. Jesus. Siyabonga moya ngcwele. Let's get the pastor sound. God bless you. Even you on Facebook, you can take part and give. There will be our account numbers on the screen that will be shown to you. Oh. Thank you, Jesus. Let me tell you. Let me teach you. Mandukufundise. Success and one The only way to stop a success of a child of God. To stop your success. The only way that Satan can use to stop your success is to make you to not give. This lady like a chelet. When you give, the Spirit spoke through her, saying that they stopped her to give. Now, they have stopped her. Come on, guys. November ha tlo nehela ngwana. Ha tlo nehela. Monehelo o tlo bina o fitlhela bophelong ba bolo shwana mothatla nehela. Ke re ke a ho ibona sa nehela le. No tsena o ipoleletse o ntse ra ke mo mametse ha dutse setulong o ntse ra o tlo o fa tšhelete o tlo o fa tšhelete ya mohiri ha ona mohlang ke mosebetsi ka go lebetse lo rekela ngwana pai tlemela motlatse ha ya sa se ore o lo rekela ngwana seta sa pai ngwana o batla seta sa pai ha no nehela November ngwana ona na always ha ka o fa dintho la se mona ka Valentine o go tse dieta mona o beile le lapinyana mona la hao ka pa le letsho ka pa le jwang hore batho ba fete ka ho lona ana le boka yes ana le jara ka ofela a sendetse rampeta motho clip ya ha ya radio Mantawo rampeta kha ile hona mo araba o lata jara ka ofela a kupile ho go batla mosebetsi mo radionyo ya mo mara manta kha ile hona ba buisana le rampeta le no ke ba khotsi ba tse stwalle ka wena ha ile monnanyana yena bile re bapala ka ena hampe le maobane ni mosilena na beile tšhelete go tlo fa tšhelete re mo kentse ha ya Twin City kwana go lo reka ga mo kenya mo profiteng o teng mona tsa profit o teng jena a ntsha 1000 rand hona o rata dingaka ke re yena mogwae ga mo lebatsa go mane ke mo tlo fumana di blessings tsa hao teng ha ba no nehela le khale November ke le o le shano le no tsena ka Valentine bana ba divorce le monna ba ile ne ba ba loetsa divorce wa nka renya ha imona na iphamiseditse di mo e chamola mosadi a intshitse letsoho a go e rapela divorce di sa intsu ona na o mang wena re November o tlo ntsha ngwana bo kataneng a tswa bo kataneng bo bokana kana ha ona le mohlang yani yena hulwang ke monna le mokana ka ngwana mokana nyana ntsa mohula mo tlisa ha hao go lo itsa bana ba ha bona di sotleile le tsane tsa mo sheba ka jara di taxi tsa ngwana bona ke tso di shwile mo di Audi di eng re tsheketse na le moreno go tsheketseng gating ha ona le mohlang ngwana o fumane le bo kataneng mo ha tlo lokisa nix ya mo ha ona tlo nehela ona mhla tlo nehela ngwana
ngwana modimo A child of God. Satan o ba kgona o utlwa. Ha ona motho ya ka o thibang mare the only way ya hore o ka thibeha There's no way a human being can stop you, but the only way for you to be stopped ke hore ba o thiba o ska ba etsa. is for you to be disobedient. That is the only way. Now, Manje, here's the strategy sa Satan. nansi ke indlela leyo uSathane ayisebenzisayo. 1, Ya pili, o thiba ka letswalo. stops you with fear. Shapwe ke letswalo. You are being struck by fear. O shapwe ke letswalo ntate. Tlogwa. Ila shapwe ke letswalo. La ban sharp. Ila shapwe ke letswalo. Eh. Tata makgethe ke go ba be dintho tsa ka ofinyana. So that ha ke di lata o ska nna matha ke a go kopa. Modimo ka ke cancela ntho tsohle o yentse. Ene Satan ha o sana mogwa o di thiba dintho tsena. O yentse dintho la ntate modimo. God bless you. Ha o tsena ile a shapwa ke letswalo. Tlogwa. Modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu le tsamaile kre. Le molokolotse. Le tsamaile. A go tlwe le reng. Le molokolotse kre. Le molokolotse. Le molokolotse le 1 2 3 4 5. Le tswalo le kae? Le fedi nka le sa le lai. Yena o ra tlo ha ona motla tlo nehela. Ano nehela. Ano nehela. Eh. Ba bona be ama ke kwa ka maiko. Ano nehela. Eno batla ya radio, o batla le sebetsa radio. Ntshebeng, o batla le sebetsa radio. O batla le sebetsa radio. Ha ka nehela ka 1000 rand eno tlo etsana. O tlo buitswa mtheo. Jolo batla buitswa sentse phapha sebetsa online. A sebetsa online radio. And she's good radio. Mara Satan a batla hore a ye level ke mo. Jole mamele he. Nna. O tlo nka dintho tsa go tsamaya ho yena. One challenge. Tsa ho no. Ke tla ntsha diphiri tsa ho no. Tsaka. Dintshe. Dintshe kaofela. Dintshe kaofela. O batla ke ba bolelo ge. E tenge ye batla o nyala. Batla o nyala. Eba e tenge ye batla o O batla nyala. o nyala. Ha o tseba batla o nyala. O batla o nyala. Ha o no ba o nyala le gale phutho ena e tlo thubeya. Ke tlo etsa go rape ya le mongwe wa kereke mo. Baneng. Ke tlo thubeya. Wa bona o tjena. Wa bona no tjena ntse ba matha wena ntse ba bona le kere Friday o etsa masepa. Ba bantse batla wena. O tlo beita he. Ke tlo beta jwale. Mathata ka mangata lefatsheng le. Jwale why o re ke gay? Ho na le monna tena mise. E se gay. Ho ka ba le monna tena ntho history se gay. Ke la bona ke teenagers. Monna ka tshwara dipendi. Kapa history be tse fela lotung. Ke la bona Ka wa ditena, wa ditena. O e tshwara jwang o le monna? Ba teng banna ba ka tshwaranang di dipendi. Hao. Banna ba lona ba tshwana dipendi lona. Banna ba lona ke di gay. O gay wena. O tshwara pendi ya mapeba. Ra e tshwara. O gay. O tseno kae e monna wa haena ana rate o tena di lingerie tsa hao. O tena o kae? Ana re mosadi wa monna yo rata tena diphatlo tsa ya ba mo. O ke Joni. O ke Joni a reng o rata tena diphatlo tsa mosadi wa hae. Le jwetsa Joni ke gay.
So ya bobedi tlo nketsa o tlo etsa re ke rape. O tlo re ipa a ke re no tshentse ba sa o dumele gore o moruti a leshano a ntse tsamaya o teng moruti a ka nna a etsa le ke re Friday o teng a November hle o ko bua hantle phutho ya le yona inkane ge re buile ka gore ba se ba lantse ba bona batho ntse ba commenta ka wena mo ntse ba tswela Le itseng ka nna. hle November Le itseng batho ka nna. ga ba boletsa ga go je o leshano ba ja tsuo fela ha o moruti O le ba jwetse re ke gay. Why le bua jwale why le re ke gay? ha ba tloe ba le bona ba ka dumela gore relwa ke moruti a tenang mosi na le moruti a tenang mosi hao La bana ba lo ba distela mabitso a batho jwang. So le tlo etsa re ke rape. o tlo re ipa hle And then o bona bana ba banyenyana ba bantse ba o jwale thusa gay e rape jwang. o tlo re ipa ga batla o kenya moya o ditshila fela o galle ngwana le moo Le tloe pela ka lone. Ke a le kopa. Le tlo nkenya moya ke galle ngwana le mong and then be ke etsang. Okay. o ntso A re qaleng kae? Le ntse le bua ka nna. Batho le reng. ge November hopola ha o no qala o fitla mo o no hata batho ka di-sharp nose a kere banna ba dumela moruti ba hatang ka di-sharp nose moruti a na jesa batho di-APC yana la fella kae a felletse fela wena o ya jwang a November ngaka o tsamayang re ise o yona hle ebe batho ba ntse ba o dumela le no la o se etsa ntho tse snacks je ha o etsa ntho tse snacks batla o tshelwa ka mathe man Ke jwale ke tsamaya moruti le re ke tsamaya ngaka. o tsamaya ngaka Kae? e o e tsamayang ke a e batla ha o no go ka dula ntse o dutse ka wa e tsamaya obvious Obane le mpuile hampe ene ke re ke a e fela. wa e tsamaya obvious ke re ke ya hao o lanna ga batho ka di-sharp nose wa hata o fitlha mo o goa ka batho sa batle tšhelete tsa menehelo o bua ka wena ke opolana le video e ne ntse matha mona motho a go goa ka leshopong tsa makula a re November mmagonyo eng a nka ya ka sharp nose ya ba ntse ba dutse le no tse ntse ba kokometse ntse etsa ntho tse snacks je o nyalo lla fuck off November Jwale ha le fihla batho le reng kana le re ke eng. o je uja tšhelete tsa batho teng moruti a tla dula batla tšhelete kanaka a etsa ntho tse ntse di etsa a November batho bana le bona ba tshegane bana fumana ho kena monana ba dula ba batla tšhao batla tšhelete ba o fa le yana tlatla sena o se shebe ke se shebile ke ga sena le dijo ka tlung ha o qala go mfeng tšhelete o sa ema le o fala ka ba ke yanang le yona ke re sheba katana senana banna sure a November Okay. So le entse la etsa le plane in la plana in ka nna. Le entse la etsa in la etsa eng. Le mpuile hampe. go bua hampe ke yona ya Facebook e ntse trenda Facebook no go lata hona Facebook mo Le be le reng. a ke re bua ntho tse mpe ka wena Le reng. batho ba tsebo yetsa le yena motho a ntsang ka dintho tsa tse di be khutshwane hao shame ntho ngwe le ngwe o e buang wa nka wa e khutsufatsa A etsa di short clip. wa e khutsufatsa re batla hona mane mo e bua ntho tse mpe ra e trendisa batho bana ba ba tshegane ntse tlala fela phutho ena ho ena bona fela ntse tlala le bona ke ga le bona ba ke renga ka o e tsamayang ai November e khona hai o nantsa tloletse kereke yona tlatla sena na se dutse ha e se place a botawa ke se o se khutletse kerekeng gape e le manyena o nana ke mama ha no nehela ntse ke bu no yena le monna ntse ba gwakana no ba gwakisana ka ditlhapa tse mpe ka ga kereke ya hao ba tsa ka tšhelete a batla tšhelete monna itse o tla mo fa tšhelete tsatsing le ha mohiri a Ba patala roka nene. ha batla ha motho o sa kerekeng mo monna mohiri mo patetsa ke go mo founela go tlola te tšhelete mosadi sa ga e late ke lo neela o itse ke tlo neela monna a gwa ka mosadi ba gwakisana ba lwanela spray ha o na mohlang batla neela no ha gabe ke o rekisitse koloi monna ya hae e nyenyana private motho ana a mo isitse motho a lo mo rekisetsa o tla maobane o go yena he motho ane o mo rekisitseng koloi ka 5,000 o go batla e khutlisetsa ho wena obane a tšhe jwale koloi ya ha kgone o e kenya tseleng ha patale diski ya yona le taxinyane ya hae ha e sala emela permit mme wa permit ntse theola sena permit mme wa permiting eo o mo jwetsa go ka nna theoela ka ipopeng ha na nix o fetwa ke batho ba bue nix e laisha Jwale hohle lona mo le tsamanga ka kae. gona makribos magos ka mlaela ha batla ntse re bua ka ena bloemfontein mona Oh ha ke no mojetse.
ha batle re tsamaya makraiboso a se ka mo bitsa ka lebitso koloi ena na koloi ya high taxi o fumane batho bana ba ipota ka pele ka mona ba re ba mo kwalla ke re ha o sa palamisitse mo sa tla mo palamisitse ba o kwalla o feta hona o ba bolela fela ga ke re anong dingwe le ya haine thubeile plastic ya teng o nkile o ikentse ka mo ka koloing le madimo o beile mo e le jalo ha ba ntse ba mmotsa ba re koloi e ile shaka ba botsa gore le reng ba mo suthela ba mmulela tsamaya laisha freedom mo Peter Swart hohle ma batla go laisha teng wa laisha ka baka la oli wa laisha haina permit ena nix jalo fe mara ya palamisa o se le bosiu sa le mme wa permit re faste permit ya ska tla ke ya mme wa teng bo se ba tloa dintho tsena ba re qale mona ntse le bua ka nna di Facebookong le a bua le re ke gay le re ke tsanga pe ke tsa tšhelete tsa batho and then o ja di ja mara le wena wa tseba mo le mo o dutse le mo moso wa bua le wena ka pelong ya wa tseba wa di tseba ba ka tsamaya ka maoto mhle ba tsamaya ka dikalefutu ha ba tswa kereke motho o tla le hantla khutla tsamaya ka kalefutu a November te motho a phetseng a ntla ka tsamaya ka kalefutu ya hula tsamaya ka maoto jwale ha ke nkile dieta tsa bona ke be ke di isa ka bana ke di rwala a ke go etsa le ke re Friday le ntse di tlo tla le tsona ke go bana kwa sentsane le ngata ke ja dieta tsa lona because ke batla etsa le ke re Friday ga ka tsona e mathata ka mangata I know jwale tsena tse e seng di sa itsaka November hle wa bona ha lo gola size 7 hle di tse mo na size tsa o mo a tsena di kgolo kana di kgolo bona tse mo he a wena tla go sa batho dieta le sona setlatla se sebentse se tsamaya ka dikalefutu senela hao ke rwala size 7 ba go tibane ba le ba jesa batho di happy bona ke nkere tsa bona di siko wena ya ntse o ntse tshela batho ka metsi ke nka metsing a re tsebe ga le ba peita batho ka didumo ba tsamaiswa bana metsi ao ke nka mo ke matseba ha o tsamaiswe wena a November o hata batho ba reng bona batho ba molao wa ntse o hata batho ba shebile ba reng ntse ke ba hata wa hata November nini November hle ha ba o khalmele bona no o tlo hata batho boloi mara ha ba no nehela bona ba shebela ho rera o bua ka mona o fumane le yana yona o sana stress ha a dula fatshe o fasa maoto etsa cross wa etsa je ke be ke ba fasitse ke ba robatsa mo fence ke ba robatsa ka speed lona sengqangqane sena siya qhuma sengqangqane sena siya qhuma ene ba bua nnete batho ba le sure gore kereke ya ka tla be fedile gore ba tla be batho ba ne ba le sure lefatshe ne le sure dula fatshe o mpontshe lefasa jwang o ba fasa jwang ka kereke ke mo shebile mara dikelelo tsa bona ha di mone ba korositse manto fela ba itse ntse o rera o ntse o re receiver ha o na ntho eo o tla receiver jwang a korositse maoto ai receive papa mara o korositse maoto ke gona re ba fasitse maoto takalatsa batho modimo ai ke a kopa takalatsa ai le a nshotisa o tla le fasa molelo ai kgabalazana teboga aman mpumatso ke tsela ya o dula yana o utlwile he fandag bana ba ka utlwile he o the le se ke la atumela le tse social distance hobane ho ba tla etsa gore ke idie moya wa ntate modimo satane le balloi ba batla ho bona ho fedile ka
ke kopa le jwetsa sephiri Satan ba tla bona o fedile kana and don't give jwetsa it is not like tebu Satan o lwana le nna no Satan is fighting me. it is Satan ha batle nna Satan is not after me actually. le teng Satan ha ka moraka Satan is not after me actually. ke lwantshetswa lona But you are the reason I'm being fighted. ke etsetsa matsana ke lwantshetswa lona You are the reason why I've been fought. di tlweleng bana ba se lantshekudisa mamelang Listen, omzalafa qetella mali ka fetile ntshebeng kaofela dijongeni nonke. moruti e mong o tla ho nna Another pastor approached Dr. November. o fihla re ho nna Uti ku Dr. November. o etsa deliverance He does a deliverance. ke re o yena I said to him, deliverance deliverance ke ntho e ke etsa ya ho rapela le ho lokolla batho di-spiriteng is what I'm doing, liberating people from evil ke spirits. re o ntate moruti ke re ntate moruti I said, Pastor, o se ka etsa deliverance o se dipe dinthong tsa ntate modimo don't do deliverance if you are not rooted into the things of God. ke phete Can we ping? o se ka etsa deliverance o se dipe Don't do or perform deliverance if you are not rooted. why Why? o tsebe ha o etsa deliverance Know that when you perform deliverance, baloi witches or sorcerers, sorcerers, ba o koba ka meriana o botla ho nna they will disfigure you with muti. kobile When they have disfigured you ba be with ba muti, patetse they paid an amount number of 2 money. ba be ba sa robala And number 2, they had sleepless nights o etsa tje to disfigure you. then o botla o November And then you come to 2 November. minutes for November ba re tswa lona November ti phumani nina. ba ba tswa And then bapume. then o bo ba right And then you are right. o bonana baloi ba tla rata November no And you think witches will love November. Unoche. because you know why Because every time ba qeta o destroy lona nna ke fika ke lokisa everything that they destroy, Dr. November ha revamps ba it. kudisa ke ya le modimo mphatlolo ya ho le fodisa When they make you ill, God gives Dr. November an anointing to make you well. ha ba le futsane isa ke tlisa restoration When they make you poor, Dr. November comes with ke restoration. restore dintho tsa lona I restore your things. and that is why Kungokoke. hona jwale ba mpatla ke be ke le siko hantle ha Eneneni. ba batle nna They are not after me. ba tseba They do know. ha ke ka ba siko ba tseba ke ka ba siko now they will do everything but let's antongolo They will do everything. mamela ya tsama o buang ka nna le bue le kene di Facebookong ha le tlo ndia ona mohla le tlo ndiang wa tsana le ntse share ka one very powerful ne share la staff saka I was sharing to my staff about something that is very profound, ka batho ba ratang boruti about people that love being pastors. ne ke sharela batho ba ratang boruti ke ba sharela ntho e simple I was sharing a simple thing to these people that loves being pastors. ke re Moses o bitswa ke ntate modimo I said Moses was summoned by God, a qetile modimo mo fa matla and then God gave him authority. it means Moses o hiruwe ke modimo Okukusho ukuthi Moses was hired by God, but ntate modimo but God, mohla bona hore Moses batho ba shorta ba tshwantse ba thuse Moses the time God saw that Moses isn't short of people that's supposed to help ntate him. modimo God a bitse batho does not summon people jwalo ka bitse Moses like he summoned Moses. Hayi. but this time Well, too, o ya ho Moses he is going to Moses. a re Moses He said, Moses, kgethele banna wena select ba o men ba tsebang
that you do know. Ha o qetile ba tlisa ka tenteng. And then after bring them in the tent, Ha o qetile. and then Modimo ba re yana. God said to him, Tla nka karolo ya matla a hao. I will take the portion of your authority Ke kenye ka ho bona. and I will install it or instill it in them. Now, Now, ke Moses ya selectang batho. it's Moses that is given authority to select Mara people. Moses o selectwe ke Modimo. But Moses was selected by Mara bana God. bona ba tlo selectwa ke Moses. But these ones are going to be selected or chosen Now, by ke re ho batho Moses. bana ke ditse le bona mona ka Laboraro. I was saying to people that I was seated with on Batho Wednesday ba here, selectweng ke Modimo. people that are Le selected batho ba by God selectweng ke batho ba fapane. and people that are being selected by human beings are different. Ha ke o selectile. When Dr. November has Ho na le selected you, phapang le ho selectwa ke Ntate Modimo. there is a distinguishment if you are being selected by God. Now, when o kgethwe ke nna, When you are being selected by Dr. o ba November, kgethwe ke Modimo. you are not selected by O God. kgethwe ke nna. You are being selected by Dr. November. Now, here's the thing. Nancy, Toke, Ke kopa le mamele, this is very powerful. listen to this thing very attentively. Ya It's profound. kgethweng ke Modimo. The one that is selected by God, Ya kgethweng ke Modimo. the one that is selected by God, Always. wonka maxesha, Modimo o tlo ba lehlakoreng la hae. God is going to be on his or her side. Always. Wonka Ha ba bue maxesha. leshano ba lo e bana. They are not Ha ba actually re dikereke saying tsa baruti something di that is fedile. Mara foolish. ke bo mang baruti bao? Ha ba bue leshano ba re dikereke di fedile. They are not lying when they say that churches are no longer there. Why? Because baruti re etsa so. Because as pastors we do Re le this. kgetha ka baka la lerato. We choose you because of the love. Be re re le baruti. And then we say that you are pastors. Now o tsamaya mane o kgethuwe ke nna wa kgethwa ke Modimo. You are boasting, you are going there, being chosen by a human being, not God. Now here's the thing masana ke di tlwele ha se molaetsa wa ka. Nancy into, and then I leave you. This is not my message. Dikoloi tsa tsamaisang tjhelete. The cars that is transporting money, Le hoja le dikoloi kaofela di tsamaya jwalo ka tsa rona. though are vehicles that are similar to each and every car, Mare tsane but those ones, ho ba le ntho e special ka tsona. there is something that is special, that is specific about Di a them. protectwa. They are being protected. Di na le di-CC camera. They have CCTV Di a follow, cameras. di a monitorwa hohle mo di They leng are teng. being monitored wherever they go Because ho na le ntho e bohlokwa ho yona. because they carry something that is Le crucial. rona re baruti re jwalo. Even pastors are like that. Nna ke a tsaya hore baloikgale ba mpatla fatshe. I know witches, they want me But ha down. ke a bitswa nna ke batho. But I was not called by men, Nna ke bitswe ke lehodimo straight. but I was called by the heavens. That is why. Kungongo. Ba tried ntate. They've tried numerous Indeed. times to make me backslide or fall. Kgale ha di qale today dintho tsena. They don't But start tried today. They so many tried. times. Amaxesha But amaninzi. because Ngokuba andibitswanga ngumntu mna. I'm not summoned by men. Bitswa ke ntate Modimo straight. Ke kopa le jwetse I'm nna ke summoned bitsitswe- by God Himself. Nna ke bitswa ke ntate Modimo. I'm summoned by God Himself. Guys, ke bitsitswe ke ntate Modimo. I'm summoned by God Himself. Ya ho qetela. The last one, Modimo lehlakoreng la ka. God is on my side. Kopa ke le tlwaele. Modimo o lehlakoreng la ka. God is on my side. Ke ne ke bone neneng hore Modimo is on my side. The time I saw God is on my side Mohlanto wa ka ne tshetswe ka petrol. was the time my house was having petrol. Koranta e kentswe ka tlasa lemati e tshetswe petrol. The newspaper was put underneath the door, Mahlokana a mollo a lightileng. but the matchsticks, A robetse hodima petrol mara a hanne ho tuka. they broke there, but they did not do what was supposed to Lona le do. tsebe le tsamaya le mang. You do not know who Lona you le are tsebe le tsamaya le accompanied mang. with. Lona le tsebe le tsamaya le mang. Anyazi nihamba nabani. Ha le tsebe le tsamaya le mang. Anyazi nihamba nabani. Lehodimo nna. The And heavens. I'm sure ba nshebeletse Facebook o. I know they are watching me on Facebook. Izulu lihleli phezu kwami. Nna lehodimo le dutse hodima ka nna. The heavens has rested upon me. Hayi. Lehodimo le dutse hodima ka. Nkosi yezulu. Petrol, Petrol. koranta, Newspaper. mollo. Ke Fire. ha o hana ho tuka. Refuse to burn. Because lehodimo le hodima ka. Ngokuba izulu lingaphezulu Modimo kwami. lehlakoreng la ka. God is on my side. And that is why Kungoko. Satana sa batle. Satan Satana refuses. ha batla. And o tlo bona ntho ena ke plan ya Satana.
to see that this thing is the plan I of can go Satan. in the table and give it like rare. I can go and preach. Satan wa tsara batho bana ba se ba ya di message tsaka. Mara ba emele fela motlanki tinne mose re ba mathe ka ntho eo. Mara ka melaetsa ona ya ka ba ke ba bua letho. Why? Because Satan ba tla something ya ka ndiang ka yona. Satan is looking for something that he can make Dr. November to backslide. I can show you something. Facebook ya ka ona jwale. My Facebook now, Ina le 114. it has Ya 140 batho ba nshebeletse. of people that are watching me. Ba ka batho ba hlola ba nshebela Lekker Vrydag. Where are the people that are Why? watching Lekker Because Lekker Vrydag? Vrydag. Because in Lekker Go na le Vrydag, di ambassador tsa Satan. there are ambassadors of Satan Lekker Vrydag ga ke downfall ya ka ba tsebe hore thinking that Lekker Vrydag is the downfall of Dr. November, only to find out that it's not like that that. is why. Go. Ba yo Lekker Vrydag. When they go and watch Ba Lekker tsena ba Vrydag, lo sheba ntho ba ka ntlisang ka yona fatshe mara ke. they look for something that they can use to demotivate Dr. November and the people. Modimo a nehela a re kwaleng no kwaka. Unkulunkulu wanikela Ka ngwana ya le mo. with his only son. Tswang. Molokoleng ka speed. Ka speed. Ka speed. Di febe tsa baloi. Ka speed. hlong yena ga intsha bena wa teng hle sho hai wa etsa ntho a hao she ga molokolotse Mamala a ke le tshabe tsamayang le lo bua ka nna. A se jwale le batlang dia. Tsamayang le lo bua mashano, tsamayang le create ditori, tsamayang le kenye moya wa rape letse a le tluwina. O ba o jwetse ntatao diabolosi. Le sebeletsa mama ke moshimane ke tlo clapa. Le sebeletsa mama. November ha re qeta go jwetse motho ke bua e ke re mosebeletsang hle. Ha ka tseba gore ntse ke bua ntho tsena mona no itse re tlo le batho ba bloemfontein re tlo le bua ka yena man. Pela tseba ntse ke bua ka ena ke kopa re qetetse re ke mo lokolla ke mo fasolla ke fasoletse ntho ngwe le ngwe la pala hae ngwana hae matsala hae kaofela ke fasolotse le ntho ne ke mo kentse nna hlong ga ndula Le lentse ka kere ke mo. ga ne rentse wa tseba ne rentse rentse o kobletse ka re fast ke re ke ba ska nehela o tsebo nyama ke go rata tšhelete ga ba ntse go ba ska ba nehela ha o bona ba nehela batho ke sa nehela batho ke re ke hao O ke namba ra ke nyahame. ha o nyahame a se fela go botsang ke re na ha o nyahame na wena mogwao re nka mabidi a hao a koloi a o ntse o tla le tjena re nka mobu mo Le nka mabidi a ga wa koloi ya ka. tshwana Be lo isa ka mabidi be a ra koloi. nka ra tshela ra kopanya le manka ka ntša re kwalla ka ga botlolo ya mayonnaise ntho tsao di se ka di atle Le kwalla kae? ka hara botlolo ya mayonnaise re kopanya le manka ka ntša Le nkile mabidi a koloi ya ka mo koloi ya atileng. mo o tsamaileng teng fela gore na ke scooter kapa keng ga nka gore o se ka bona na o ya kae bophelong ba gago le ke re ke a ithubeng entle ke re batla ke re ke ithubeng re batla go bona na o tlo phela kang Ke mang ya le thusa go etsa ntho tse? Ke ene le qeta mo mitsa ka lebitso. ke ena eo ga se fela ke reng re ke tse ka speed pele a utlwa gobane o itse batho ba bloemfontein re se ka nna ra bua ka ena ga sa tla re thusa Mamela le mo jwetse sefebe seno sa moloi ya ngaka ke motshabe. Le mo jwetse ke tse ke sefebe sa moloi ya tla bapallang baruting ba bang esong November. Mbe Olian eret. Ke bona ka re reporter le no isa hang. Le mo jwetse. Utlwela. Le mo jwetse le mametsa. Ga ke la ntshwara. Ke la matsoga. Mamela, ke la matsoga. Nna a ke tshabe balloi le ntata lona ya ka odimo ya bitswang Lucifer ya sebetse ya dulang thabeng ya Nevoleng go mamang ka mangala fatshe ka mangwele kopa ntshwara ga go ba tshwarela re selo se re matšha ka morago le ka mora bana bao re bone ntse go sola fela ga kopa tshwarelo we ntse le nketsa re bone ntho tse ntse re di etsa ka wena ga se tsona re kopa tshwarelo ba di le sebetse solang ka yona tse tsa gone re bue ka wena Facebookong le re ke etsa gore moruti wa fake o ja tšhelete tsa batho e tseng re kopa tshwarelo
Lokola mosadi ena ba feng dikoletsa bana ya ke tsere Mo fe mosebetsi wa hae. o tlo fumana mosebetsi pele jara fela 1 2 3 4 go bye. Ausi Nchebe o bona o tsoke baba ga go ntete mo ba ba tseba ke nya ke wa go tseba ka mo ke mme wa zone ke dula go yona mo ke nyetsweng teng tlokwa ska hlola lolwana le monna wa hao okay o kope tshwarela o fihla okay le ntete mo ska hlola a qetile lo batla tšhelete ya no le tsotlwanela ka yona nela ka yona shapela morena tšhisemotse kopa kwala kereke. Let me adjourn the church. Now, Manje, if o batla ho hlola if you want to be victorious dinthong tsohle, in everything you do, allow moya wa modimo to lead you. allow, Mamela moya wa modimo feta moya o mong le o mong. allow the Spirit of God to lead you and be obedient to the Spirit of God. Mamela moya wa modimo ho feta moya o mong le o mong. Be obedient to the Spirit of God more than each and every spirit. Kopa pheta mamela moya wa modimo ho feta moya mpho se ka hlola dula jwang. Be, Mamela moya wa ntate modimo ho feta moya o mong le o mong. be obedient to the Spirit of God more Now, than any spirit. ba tla o thiba fela ka hore o ska wa nehela because ha o so nehetse ha o sa hlola o thibeha. When you have given, you are unstoppable. Now the Ha o witch so is, nehetse ha o sa hlola etsa jwang o thibeha. when you have given, you are unstoppable. Secret ya ka My secret ko mamela moya wa ntate modimo. is to be obedient to the Spirit of God Dinthong tsohle. in Le everything. dinthong tsohle tse ba lo ba batlang ho nkenya ka hara tsona ke survive ka moya wa modimo ka ho mamela moya wa modimo. And even to the things that the sorcerers want to bring to me or to inflict on me, I'm being aided by the Spirit of God. Ana wa nthusa. Ana ke thuse ko. And it's the one that is aiding Ke me. atleiswa ko. It's the one that made me to be Ana successful. santse ke tlo atla ka sehloho. And I'm still going to be successful even more Ka baka la hore ke sebetsa ke mamela moya wa modimo. because of being obedient to the Spirit of God. E reng amen. Say amen. Qetile ho bua ka eo. Ndigqibile ukhuluma ngaleyo. O cleanser ke eng? Ukuhlanjwa yintoni? Ke mang motho ana phela hantle mare ka mora mojolo kapa ka mora lenyalo leo le ye wa kena ka ro lona ya ba dintho di a change financially everything life ya ya change lo phela hantle tlokwa. You lived a good life, and then after you have dated or being involved in a marriage, things are not going in accordance either with your finances. O ntse nyetse Ai ka mora go ikgawela le mme wa ngwana ka moruti ala feka la change ya moruti ha la feka la change go le ipona ke sena next ya moruti ka go ikgawela le mme wa ngwana. okay there's a difference between life is stuck because of distraction.
There is a difference between a life that is stagnant because of destruction le life e stakiswang ke hobane fela hona le madi a keneng wena a wrong. and there is a stagnation that is being brought by blood that has entered your body that is wrong. Baloi ba re, why ba njesa? Ba nkenya madi a batho. The witches said the reason why they are giving Dr. Ba re ke November na le people's madi- blood ba re ke na le madi a tjhelete. is because Dr. November has Na ba batla wa download ke dilute. ne. Now ba batla wa dilute ka madi a batho. Ba nkenya madi a batho di dilute madi a hona. They want to dilute the blood that Dr. November has with the blood of human beings. Number two, And number two, there was a time ke neng ke lora ke robala le basadi ba babedi mara ke a qeteletse ke ba robetse. there was a time Dr. November had a dream of sleeping with 2 women, but it did not get to that point whereby they can Ke a be ba re ba ne ba intimate. tlo nka madi a ka. They said they wanted to take the blood Ba of letsa Dr. ngwana- November. ngwana ya tshwanang le nna. Bayoyenza umntana ofana no Dr. November Toro. in the dream. Two, ASB. ba re ba ne ba batla ho a ke sa hopola boetse. Now, Manje, ho cleanser ukuhlanjwa okanye ukuhlambululwa. sex thobalano Sexual intercourse why se le phapama a ke ka sex na le ntho e njetsang ntho e nngwe tsele le phapame ka teng ne ntse le itse ke re sex ke bona le now manje here's the thing. nansi into. You know why Satan phamise spirit is last sex batho ba rate sex e be hodimo. You know the reason being the spirit of lust, it's so much. When o na le ditakatso tse ngata When you are lusting, galla sex. you are lusting for sex. 2 ba se bana le motho ba bang prepareileng baloi. And 2, which is they have somebody that they have prepared, Girlfriend a girlfriend, kapa boyfriend either a girlfriend or a ba boyfriend, tlo kopanyang le yona. that you are going to collide with. Then ba tlo robala le wena. And then that person is going to sleep with you. As an innocent relationship E le kamano that is innocent ho wena. to you. Ho na le batho ba o le robetseng le bona ba tsamaileng ka ntho tsa lona. There are people that you slept with that they have left you with the things, or that they have left you and taken your Ba things tsamaile or your ka lucky ya belongings. hao e ne le mading. Ba tsamaile ka success ya hao. They took away your success that was on your blood or in your blood. Ka tsatsi le leng Ngelinye ilanga, ha ne ke re ha ne qeta ho ntshetsa tumi mahadi. when I paid lobola for Tumi, Be ke mo isa ne ke na le prayer room. I had a prayer room. I took Before her ke there. nyala. Be ke mo isa prayer room moo. I took her there in the prayer room Be ke mo dedicate ke mo hlahisa pela ntate Modimo. and I dedicated her to God Be ke mo butsola moya wa ka. and I blew my breath unto her. Then it's a qetile. And then Mohlane re arohane. the time we separated, Ke ha o na le motho ya motle boyfriend e ntle a batlana le Tumi. there was a handsome boyfriend that wanted Tumi. A mo lata mosebetsing. Emlanda Wa M17. njwetsa ere motho wa Modimo ho na le motho ya mpatlang hore Utele Dr. November kunomuntu omfunayo. hal ene motho ena mane ke shapa ke letswa la tshwatse ke kopane le yena. And ubethwa luvalo xa fanele ukuthi adibane nalo Be muntu. ke lo kopana le yena Tumi ke mo rapella. And Dr. November collided with Tumi and prayed for her. Ke a ba re baloi. And the witches said, Ntho ya hao your thing e ka ho Tumi. is inside Tumi. Motho ena ko a rona.
lo mntu lowa Re batla ho tlo ngowethu nka ntho ya hao ka hodimo because ha re kgone ho nka ka ho wena. sifuna zothatha le nto yakho ngaphakathi kutumi ngokuba asifuni ukuyifumana kuwe. Ke eng o cleanser? Ukuhlanjululwa yintoni? Okay, a re bueng before re ya ho tabeng ya ho cleanser. Before we get to that point of cleansing, Mphe Coke. give me coke Le metsi, and water le glass. and a glass. Ausi, tlohela metsi a ka hle. Tleya metsi. Mphe baskomo. Re itumetse. Le se le bo moruti. Lona, ke ntse ke batla ho nyala nna. Kapa se le kgotso hore ke nthwane bana ba bua ka yona. Nna ntse ke tlo nyala nna. Mare bata monate fire. Batlo ke qeta. Now, Much. kwena yo. This one, it's you. O robala le motho. You are sleeping with somebody O kinya madi a hae ka ho wena. and he is inserting or she is inserting his or her blood Now, ntho kuwe. tse pedi tse etsahalang mona. Zimbini into ezenzekalayo apha. Madi a neng a le powerful The blood that was powerful, a sa le weak. they are now weak Ka baka la madi a mang a keneng. because of another blood that have entered you, keneng. that are inside you. A nkile power, a nkile control hodima a ne a neng a le teng. They have gained control over the blood that was there before. Kopa ke profitele. Let me prophesy. O no tshwantse financially o hole. You are supposed to be far financially. Aho. So why o ntse o sokola? Ntse ke ba di relationshiping ene ke atle ke reka dikoloi ke sile koloi tse pedi Kae? di relationshiping ene seng dikoloi nyana ene Tlo kwa. She will be in a relationship with somebody and then she will leave the cars there and become a pedestrian. Tse ding di kae? Mphe monwana.
Saraj. Ke madi a wa kre. Kwala mahlo. Madi a hae a mannete lo a itse kae? Lo a kentseng a? Ke le mametse ka speed. Le entseng ka madi a hae? A se ka mo sebeletsa. Ka se ka etsang? A se ka mo sebeletsa. Ka se ka etsang? A se ka mo sebeletsa. Batho ba Madi a se ka mo kopanang le ena. Ke mang monna yona ya nkile madi a hae? Stepladder fela. Ke mang monna yona ya nkile madi a hae? Ntshebeleng ena. Le mothotse. Le mothotse. Le mothotse. Le mothotse. A le tlo ntshenyetsa nako le mothotse. Mo batleng. Le mothotse ne. Eh, le mothotse monneo. E neng le mo rometse gore a robale le ena. Le mothotse. Ke botsa lo qetela. Le mothotse. Le bapala ka nna lona. Le tlo bua le nna. 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 Le tlo bua. Le le babedi. Eya. Le banna bao. Eya, re le babedi. Le robetse le. A kere wa pele o kreile. Oh, thank Le you. nna Tlosa be mic ke ya. la kere. E mo kreile e mo kreile. A matota mabina le nae a nkile shere mading a hae. Ba itse bala ba kae? That is why it's going to be very difficult and it's going to be a process for her or dintho tsa dikopano. Now yena ba robetse le na physically. Re kwa leng kereke. O nyetswe ke? Le na le monna hao. Ha? Alla nix. Double storage wa di ha mara na nix. Double storage wa di ha mara le na nix lo. Papa. La tele ba sadi bana ba bararo. Ba rometse ntho le so re tlo lata madi a hao. Ana ba nkile toro. Le teng. Bua le nna ka speed. Mi sempe. Halina next. I'm going to teach you about a cleansing and then we adjourn the church. Ke mang ya nang le spiritual husband hape mo? Hello, robalang le ntho bosiu. Tlohle se ka la ntshubudisa. If you have a spiritual husband or a wife, come in front so that Dr. November can pray for you. If unento olala nayo ebusuku. Wena a se bothata, wena ba ithagetela fela
for 5 years ka sebetsa wena se bothata le no ha sebetsa ya sebetsa Mike Andate moruti. private ya ha sebetsa Ha e sebetse. re ke batla madi aka Ke batla madi a ka. a tle le tšhelete ya ka A tle le tšhelete ya ka. mphe ye nngwe e ke sa e sebedisang a ke re batla tšhelete batla tšhelete e wena e re mo le leng teng Mo le leng teng. tlisa madi aka Tlisa madi a ka. a nang le tšhelete a lateng ka speed 1 2 3 4 5 6 o ise pele ka speed e re ke batla madi aka mo a leng teng a kgutle le tšhelete ya ka ke batla batho bana ba nang le madi a tšhelete man ke ntse ke le batla ke re ke a le bona batho ba nang le madi a tšhelete ke a le bona man ke a le bona tsane tse ke di sebedisang le di kenya ka rametsi a nanang le monna o fumane koloi yae Ha se o fumane ntate moruti. jwale wa ya sa kgutlele ho nna O na itse o tla bua le wena ha kereke e etswa. Ke enwa o teng. mojetse wa phapa Ntate moruti. wa ise ka madi a Ke wa tselana le go pepa. wa tsele wa bile kae Ha na ile go pepa. kae Ha na ile go pepa. a na lo pepa a e sa le wanka ka nako e Ke be ke motshala a ka. ha Be ke motshala ka bofutsana. o bo motshela ka bofutsana madi a e wa nkile Ha ke re madi a ba ka nko pele no mi a. A mang ke a bofutsana. A mang ke a madevil worship. A mang ke a baloi. So ha ya pepa. Kana ka dira lo se madi too much. That is why ke mo dira mofutsana ka setlogo. Just ha bonale. Wena o kgona go mmona gore ke mogui. Mara ke mo dira mofutsana ka madi ka madi. Ko sepatala di trepe tse re ba tselang tshwanetse. Ga ba sheba batho ba atlegile. Ba ba tsetsweng ka letlhogonolo. Ga ba tshela madi a bofutsana. ka di-drip Ya. Le ka dipetse. Ba ba
mphe grape test le na le grape test e nyane mphe kgolo he e bula ba re ba tshela ntho di-drip ba le tshela bofutsana ka o tlapile ba ke etile pedless o nagana ba tlapa ka ntle ga ba nwe ya kere ane tse dingwe di batlang cleansing from inside not outside o tlapile outside ba tlapile ba ke etile yes ka ntle mare ka gare ntho e kwa mading ka you know when ke re ke tlo tswela pele ka tshebeletso gape ke tse le hlapa ke re ka ntle tlo ke le bontsha ntho tse di matle ke jwang o le ready modimo wa ka ke lata ke nka ma-cryptizana le nna ke cleansa madi a bofutsana mane a qetile wena cryptizer ko fetola madi a tšhelete a tlo kena mo 1 2 3 qetile tsokotsa kopi oh le morobetse le mosadi o na le mosadi a nkile madi a hae a ke utlwe le reng o etsang ke mo kgaotse le mosadi jole mosadi eno o tsamaile le eng ya hae o tsamaile le tsena madi a hae tsamaile madi a hae a ile kae madi ga mo go bantse le ena mosadi a kula mang a kula mosadi a hae ena kula ana kula ya go bala le ena ya go mo go batsa le ena and then ke jaaka ta go bala le ena mosadi wa ke ga metsa ga ngala tsamaya hana mosadi ka balulele le tšhelete ga e dule ge le nkile mading a hae nkile madi a hae le ba kae ge ba gago glass o ne le mphatsetsa kereke sinte fela ka ngwana e tlebe re mo bolaile modimo ka ke reclaima madi a hae ke wa lata mane ke kgotlisetsa ana a nang le tšhelete wa itshebetsa monna ba itshebetsa o na le truck shop ya hae o na le truck shop a e etse tšhelete ga e nka tšhelete a etse tšhelete ga e nka ne tlamele o šolentle tlebe re mo bolaile o to tse nyane tse modimo ka madi a hae ke ana o bone batho ba kae le se go bone batho ba kae
a ka bona ke bone lerotho a ka bona next tlhokwa le a tsokotsa lemphadila sa se le sko wa le sa di be haufinyana mo le tsokoletsa haufinyana mo ba ka ba tlhontsha ba o thusa a ke ka bona ba thotse banna ba madi a hao a ntshitswe ka di-drip a ke ya madi a bofutsana nka madi ana a mang hape 1 and then hlaha wena o nkile madi a lesego hlaha o no le mang November kuba wa ntata ke tsamaile eh wa ntata ke tlo ba tshelong ba ga lesego o rata tsa khale yalo o rata o tula tlo khakagala gore wa mpona ga ke sa le velte le mo kerekeng ke tlo ba tshelong ba bone ba bang ho etsala so that is why le tshwantse le cleanse like ba se wena ya yang bofebeng but febeleng ke sena sa hao se lata madinyatsing se tla ka o febeleng tsena tsa lona ho ne le tswana ke di transport re ke kopa madi ke batla madi a ka tšhelete ke batla madi a ka tšhelete le a katlego ya ka le a katlego ya ka moya o mong le o mong moya o mong le mong wa bofutsana o tsone 1 2 3 4 5 6 kuba dade qetile nna qetile a ba ipatlela product wena ho thuetsana ke ne ke roba ke tse le motho wa mme bosiwa hape ntate no robetse le motho wa mme bosiwa ka nnete jolo ba ntho wa e sebetse ha e sebetse ntate mo ye etsa sobala nakong modimo ka ke tlina madi a hae bula molomo wa molokolo o la o qetela batla ntja e tlo palama dikoloi hape la o qetela 1 2 3 4 motwela motwela modimo ka ke romela madi ane motšhining ona o tsitsinye fela tendi ya masole tendi ya mokgohlane eme meane ha le bona moneno a fihla ka tlong tlo thibathibang kgopo tsane tsa meane tlo ba bohloko re a lebo morena Jesu ke lebetse ke mang monna ya jwalang haholo tlokwane wena monna a ileng ha rakgadi tlokwane tla mo thola le teng mara o na ile a rakgadi a utlwa ene ka gore o tswa rakgadi o tla ba kgathetse o se ka ba mmotsa ntho tse ngata wena o thabele fela ga a kgotlile then hosane o tla bua le yena hantle you know le ke bolelela mphomo tseng ke re mphomo you know why batho ba tla sokola ya boot camping ke a ke bitsa mpho ke bitsa tshepiso ke bitsa ntate mogeseng ke ba kenya ka ofising ka ofela le staff sa ka ke
ke re ntho e tlo etsang batho ba se ke ba ya boot camping e one ke di-responsibility tseo batho ba nang le tsona responsibilities and di-responsibilities tsena tsa lona tseo le di hlokometseng hakana dula wena monna di-responsibilities tsena tseo le di hlokometseng hakanakana di etsa hore le neglecte that thing, the spark. Now spark se tshwana le mollo wa patsi kapa patsi ha ile one ya tuka mare ya shwa hore e tuke o tshwantse no etse jwang o e beseletse. That is why se bitswang spark ne. Now tlo ke re jwetse why manyalo a lona tlo ba le mathata le be le ferekane le be le etsa jwang. One ke hore ke responsibility ema mona ke responsibility ema mona and then ke responsibility se bona mo tsena ke dikoloto tsa bana ke sekoloto tsa di-loan ke eng now kwena yena kwena ke mosadi wa hao now tšhelete ke mang boss tlo ntate ke company ya mpatala ha e qeta mpatala company se ke re tsamaya company se ke re a re lo patala tšhelete ya bana ba sekolo ne ise yena o tla patala loan ya yena o tla patale man yena patala man khutla re dule nna le wena ba sebetsang a re a thola a ya di utlwe a re a etsang ebile a re a benefit kgwedi ape e fele a re ise ape re lo patala man a re patale mo re khutle na bothata bo mona he ntate Pebane shebe thata mo lenyalo lena le lona le ntse le batla tšhelete lenyalo lena ntse le batla tšhelete jwang re tlo itlisa jwang fan re tlo itlisa jwang spark ka hore re etse tjena baby kgetlong lena ai man re tla ba bona ba re tla ba bona ne baby re tla bona a re patale bana ne a re tsamaya motho wa ka kena restauranteng re kena o tiki kae ntshebeng bua le nna hle re a tsamaya re kena ka B&B kapa hoteleng re robala re creator re tsoseletsa that spark jole batho ba batsho a le keke la yetsa ha le tlo fela ke ha di tlo fela ke patala nthena le be le lwane tšhelete ena e nyane mara ke rena jwale ka tloetsa jwang jwale wa tsa ke ratang banna ba lona le maobane ne ke le ka Friday ke kae mo ne ke le ka Sileke destinate ne ke le destinate ne ke le bole ga matolo re lo kopana teng ke bona ba tshwana le mathata ba itunetse destinate ba itse mathata re tla le bona but for now re batla enjoya
ntšhebe leapanyapanya jwale ke a le tseba ga le tshwarele leapanyapanya ntšhebe malotsana teng batho ke a ba le botaweng ba nwa tšhelete ba enjoya mofufutso wa diphatla tsa bona and because lona ke re ga le batlo lo itsa le basadi ba lona ne e bohloko kore ha o qetile o hana o itsa le mosadi wa hao a ke re sile mosadi wa hao a ke re sile mosadi ka tlo ne ke tla ke o bona yena ke tla lo patala yena monnono wa hao ke lo patala ntho tsa nne ya baby tla lo patala ha fihla ka ntle nyatsi tlo ka nyatsi wena nyatsi demanda ke batla tšhelete ko ke na le mathata nyatsi tsona a di foke dikoloto ntšhebe se ka lapanyapanya dinyatsi a di foke dikoloto ga di kgathale di-responsibility tsane jalo ntho e ke ratang the same motho a ganneng le wena ke re ga o batlo o ja tšhelete gobane o na le mabaka o dula o tsonang le mabaka le di-responsibility o tshwara mona kena mare o go tlise nana nkgono yane o dutse yena ga batle go ja tšhelete because o na le dieta tsa bana ba sekolo nyatsi yona le monna wa gago bona ba itšelela ga monate because lona le batlo ja tšhelete nao ke ena ntho be ke le tloelela e qetile le ngopotse tšhelete ke le fileng yona le gotlisetlhang nao ke ena ntho e ke e tshabang wa bua mpho ga o ka etsagala yena a ke re o tlwaetse bophelo bo ba di-responsibility le monna wa hae ka monna hae a ke re wena o dulana le di-responsibility mathata ga o ka etsagala tlhokwana ausi be ke jola le ena be ke ikutswa le ena ke tlo ikutswa be ke mo isa dinthong tsane tse wena as a husband o sa di etseng one ke mo isa hoteleng re lo ikutswa hoteleng re lo have sex hoteleng mane le etsetsa ka rang forum yane e nang le fifi ka kamoreng ntšhebeng ke lapanyapanya balosa bethenyane e nang le dikobo pakile washini a e sa le etswa washini theola trate e lahlela hodima bethe e ka re ke ka moshareng wa government now yo ke mo isa hoteleng ke ikutswa le yena re kae B&B kapa hoteleng ha re qetile re lo ikutswa re a di-restauranteng mosadi yona o tlo utlwa re he bana ho na le life e tje ho na le life e tje ha ntate o tla ba ntse a tla tlotloka go tla o thabile o sa ka go tla thabile bona o thabile jwang ke se itse monate molekane wa ka ga o tsebe wa tsile ha ke batlo le o tshwara ke tlo etsane se ka mpa ke thabileng ka ka go kampela letso fela mosadi e kotsi ke ena be ke le tlwela e kotsi ke be le lwana be le separate not to divorce be le separate ha o qeta o separationeng ha se divorce ke man mo le kwatelaneng fela o kwatile le yena o kwatile go boetsahala separationeng eo be ke kopana le ke tsamaya le yena restaurant hotel kapa B&B kapa sometimes fela re a phola Soba
Ho tlo ba bothata ba o ra kgutlele back lenyalong la hae. O butsa dutseng pela hao. O tlo ba thata etsa jwang a kgutlele kae lenyalong. Le yena he monna. Okay, tlokwa. Wena sola ka ntse ikentse nkgono o sa batlo tsamaya sa batlo nja left be le separate a ba tsamaya close leke. Aba kopana le bo o se ba hlapile. Destination ke kae mo? Destinate. Come on. Ho tlo ba thata etsa jwang o khutlele. That is why batho ba ngata ba qala ba separatana mara bo thola hore e se ba divorce because e qadile le separation. Ha ke re ho lona tlo hon re kopaneng re yeng somewhere, I mean really for boot camp. Ke ne ke batla ho tlo le thusa ho tlisa spark le ke le lo etsa dintho le ba lekane ba lona tseo ba sa tlwaelang ya ho qetela ke ne ke jwetsa batho ke re it's very important. Can chat text ka leba. Anta tepe ba. Utlwile ba lo iba itse ke a ithabela. So, ke ne ke bolela batho ke re ke go qetela ba tsombe ke le lokola. Le ka dula fatshe. Never consider mabaka lona a le betere feta lona. Okay. Never consider mabaka lona a le betere feta lona. Be le ignora lona. Mabane ke le ka nka baike ka ikela Lesotho. Mpotse ne ke lo etsang. Ne ke lo ja. Ne ke le Lesotho mabane ne ke tloa Lesotho ape today. I get so I can go take a borele, I can go by Kaka Lesotho, like you have skis. So, Mutumo Ampotara Upilam not, border rank, I keep it, I know, Kara restaurant, and that Upilam not, Giragi Pilam not. It's just that he decided to ignore Mabakamang, low prioritize and again to go Pilam making it. I'm going to leave that. Not going not going I'm not too young. Can't like trouble rehak. Wow. Bum not. Wow. Bum not. Come on, come on, that tabiling hapa can have lemon. Now, the first thing I will never. Now, here's the thing I'll tell them. Yahurim. Le phedisane bophelo ba lenyalo be le itima freedom ya bophelo because ha lenyalo that doesn't mean le sana freedom ya bophelo. There's a video e ke ratang ya couple e nngwe tsena ke ke ba rata hore monna te una le mokgabo o so teng ba nwa jwala mara ke so bone ba tawe ke ke ba shebile ke ba follower ba ya tlapong ba le babedi Baba Jaifa Bali Babedi Batinin to the Swana. Kira Shaka Zulu. Shaka Zulu. Shaka Zulu. Sheba. But Basa Poluson by pa that freedom Yabupilo. Na Segenzen to Zanga Tampa like Penetiluna. But Haini Lilu Yagan. Na Nekla Hotamaki Batamati. I'm telling you, Kimpaki. Se le rokwa ho loka bakalaka ke nana ke felet ka dikhethe se ke le imeditsa ho nna ba tsana ne ke tlo ikela mona tuzo bo kila ke ne ke tlo fitla ke tulele fatshe man le last time ne ke ile ke ka fitla ka itulela ma ka itulela mona ka bisa kolya ka ya hlatswa ka itulela ha monate mpotse wa ke rata ya Lesotho restaurant ya Lesotho e na le imolo e tshwana le bo kila ke but yona imole setup ya teng ke ditulo ka ntle ba bitsa di market ke ditulo ke music. I love that kind of life
jwale mpolela ha sex a iphele be ke nyetse nna le mosadi wa ka be re dutse re mametse mathotana ka tlong ga se mo ngwana ba thotlo ba depression le stress mama le gale ntate Pebane e ske la itima monyetla wa ho phela le balekane ba lona mpho mo tseo na mpotsa potso a re ntho re mpho later ndi banyala ne ba le banyane ke reng ka yona ke re ena le di-advantages le di-disadvantage ke ha ke qetile ke a di-breaker ke re ha re qala ka di-disadvantage ke hore ha ba hola and then baba se ba e mong ba sa phapa ba tla ho phela bophelo ntle le o mong and because re etsa ntho o thole hore ha ke hola tšhelete e fihla jwale ke batla ho phela alone se ke sugudisa partner ya ka now ke re mpho motse but the problem ke hore when ke nyetse tlo ntle ke mosadi ya ka tlampela ka tlo mosadi ke mo mama sadi mo mama so khazile ra isa le ke ntse mohlala ka wena mara ona thata ngwanaka bothata ke bona he re etsa so re philisa ka thata ne lenyalong lena ha tšhelete le teng ntse re batla philisa ka thata because tšhelete re isa kae di-responsibility now that is why nna jwale ke tlo nka tšhelete ka tlong be ke lo etša ke lo iphilisa ka monate ka yone then ke mane mo ke filang gore mosadi yona ga sa le right for nna o stave o jwang jwale ke batla mosadi ya flexible tlo nona now o tlo bona ntho ena bohloko kae ga se gore ga ke mo tloelela ke lo phela alone is that ke lo phela le mosadi o mong ya willing ho phela the kind of life e seng ke e rata no ala wa utlwisa that is why le yena ha ka ntloela o tlo thola gore o lo batla ho phela bo jwang bo a bo batlang mara ha yo phela le mong e sa re lo phela le friend kapa lo phela le boyfriend tse tlo mo phedisang bophelo bo a bo galang bo re neng re tshwanela ba re a bo phela re le babedi ba tsana ke ba ya go tlo mara we don't do that ha re etse ntho the only thing re etsa go re fela re decide to phela alone ya bobedi re decide to deprive ke o deprive o itima ke o deprive o deprive bophelo ba rona o thole gore o iphedisa ka thata and ntho ene gore re iphedisa ka thata ke ane etsa gore monna wa gago mosadi wa go galle bophelo bo bong le nna ke galle bo bong lenyalo la rona be le sa atleng ke re mpho motseng when batho ba nyalana ba le banyane advantage ya success e ngata because one ba na le strength two if ba ka sebetsa ka thata ka re ba le 40 years ba ba qetile ho sebetsa ba enjoy life together the same way ha ba ka ba arwana ba lo enjoy life le batho ba bang they can do that ba enjoy maphelo a bona le batho ba bona re enjoy bophelo re le babedi not to re be forced to arwana re ke lo enjoy bophelo ene ntate matsotso ntho ena e re ka gore le baholo ntate matsotso tsamaya le lo sheba di-restaurant le bona bo ntate moholo le bonkgoni ba tsamaya le basadi ba bona ba tulang restaurant ba ja le a yetsa ha e lona Cape Town no ka society le bote bene e lona Mozambique se lo tswa teng wena matsotso now the problem ya lona ke yona eo until le nka ntho tsena serious le bitsa banna ba lona le phela le iphedisa monate le ntse le karabanyalo and totally le thusang fela ke mohlale ka la tloelang di responsibilities nako tse di na iphapanyetsa sona tlo go jotse ya go qetela ho ne ke re ya go qetela mara yana ke go qetela bohloko gore ga ona mohlang di responsibility di re a jwale re lekane re shapo a ke le iphediseng ha monate next every time the responsibility di batla attention di batla go hlokomelwa di batla go etsang ke boikarabelo ba lona to make sure that ntate wa le sohle
o re thata la mfa zwa ke ne ya bengen tlase le je phelo ba lona le enjoy go to Lesotho, go everywhere if you do le fatshe le mamele music if le mamelang le ke le kwele madoda na se wese le bole bus Robert le ba Sicilia amen 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 togwa monna wa hao ha ya kre and monna o na le stoutu pele na le stoutu ene ke motho a stoutu ka mojolo ka mojolo ke o hlompha lo ho nwa lo tsa haitse na mojolo mo re neletsana madi nako tse ding baby mama e ka bitsa monna wa hae bo robala le yena because a kentse ditlhare ka mmeleng wa hae so that ditso di tlo affecta lona a we kholo mphe mna wena wa o qetela o wa dumela gore madi a wa Samuel Bere tso di mama dia. Ere ke batla madi a ka le monna ka. Ke batla madi a ka le monna ka. Kwala mahlo. Ala teng, alona. Ala teng. Lo abile ka. Lo abile ka. Ko botsa no qetela. Ga sebedisa. Lo sebedisa etsang? Monna eno le mosadi ke batho ba like ya holo. Ke batho ba like ya holo. And then ba le babedi ba hlile ka lesira. Okay. So monate re mo sebedisa hore a itse bo stoutu ke re. So re nkile madi ha na go bala ke re o stoutu ga kile la wanga jwa madi a ke re o go bala le mosadi ha qeta go bala le mosadi re sebedisa rona re le baloi re na le difebe tsa rona le na le difebe tsa rona le na le difebe tsa lona le bona ha ba ikelellwe ga ba sebedisa difebe tsa lona le etsang ka difebe tsa lona monna na jwale ka tsamaile so o tsamayena a ye di taveneng ke o tlo kopana le bona taveneng difebe tseno tsa lona bana ba hlapang ka ditlhare tsena o fana ha o mo sheba o motle o motlo le feta mosadi wa hao a utlwe fela moratile ha yo go bala le ena qeta go bala le ka tsamaya I mean sebese a ke se tsamaye se sebisa ditlhare le sona dingaka ka sebedisana ke re o tlo tsamaya ngakeng a late hape bo dintho tsa go a hlape ke mo re se re ho yena le ena re batla madi ore ona ntse re tla nkang ho yena bo madinyana a hae ore no bintu tsena ai tingata o mongwe tsa re etsang ha go betse le monna le sai ona wa re tseba hore re sebisana le bona ha re a tsamaye a yo ratana le monna mosadi wa gutla ho sane re mo hlaba jalo ka hore hlabile tje a bona ntho ntse e etsa ya no tseba di secret ka mo hlaba le rona ka ta mo hlaba a re nka madi hao hona le thwenyana e ka reng
ke se nka ibitsa ntho eo ko ka hare ka mo o tla tswa gore na re ke ntse no ya rona ka mo o re tlo tshela ka mo re ntse re bitisa meriana na rona ka teng re tsa madi a monna yana ga nka madi ao ke gona le tšhelete re nka madi a hae noa ena jalo ka ga o ntse o thona le dinoa tsena tse nang le ntho mo mamolapa se gona le tšhelete ke madi a batho ke dilaki tsa batho re tsa jalo fela le nka madi le wa isa mamolapa so mosadi o lena monna hae o ratanne too much and ha se go weekends ke batho mo ke rona ba loire le ga etsa ntho eo so like tsa bona di rona mona ga di sebedisa it is promotion so la acting ma acting ana ntina acting antina okay ephethe ntate moruti amen yo ba hana ka dintho tsa hao mare ke di latela very good. Okay, thank you, Anis. That's all. ke batla dilaki tsa ka le dintho tsa ka kaofela ba nkile madi a ka le batho ba nkile madi ke la teng e tlo di latane a go tlo le reng e ya eng ra di lata le di bile ka like tsa ra di gotlisa le nkile ka madi le tsona le nkile tsona le nkile tsona ra di gotlisitse mare ne le nkile tsona ra sana matla le nkile tsona ra qetile mare ne le nkile tsona le bakae o mo sapelang Jesu Kriste matsogo okay thank you ke tse mo ka speed keting lona ke fa mosadi yona ntho tsa ka fa 1 2 madi ke cleana mmele wa hae come on mam jali fahle come on tate mo modimo ke ke cleansa mmele wa hae madi a hae a qete ke restore le hlono la hae ka bitso la Jesu Kriste everything you go tlile le madi a hae 1 2 o bone batho ba kae ai one wa mo tseba o bone batho ba kae ba bangata re qetile guys lo ke tshelle bana Jesus name so atla ithekela hla go tlalang ditulong nako ka se ema ka motho a e re morana Jesu
tle kwana Madiane yini udlame yini udlame angithi kumele usolve lo mina bengishadile naye so nginelungelo laze zinto man unelungelo lani ngithi uthandi bengimthanda sure ngishadile ya umshadile ngiyamfuna manje igazi lakhe ulitheni yo akusigazi kuphela yini yo lo she's such a prayer warrior make khuleka she's clearing the atmosphere yiyo into yekhetheko ngaye oli red ndate mokgetsa ndinse o di tlisa ka pele ka speed thank you tshwara greptizer le oli red bona man ke a no a hlatsa ke cleana madi a lona modimo ka ke rapella la ke tsa ha motswara abatlo nwa madi are what's it okay this is nothing